uwitwa Pizzo cyangwa se Kasiye Pizzo nyuma yo kuva muri gereza cyangwa se mu kasho, aho bivugwa yuko yari yafungiwe ibiganiro yakoze kuri DJ Sonia, araje ati DJ Sonia ari mu bakobwa bavanga imiziki beza cyane, b'abana beza b'abahanga muri iki gihugu, aramushimiye aramutaka. DJ Sonia aba DJ Sonia mu kanwa k'uwitwa Pizzo. Muribuka inkundura y'umuntu witwa DJ Sonia n'abandi bantu benshi ku mihanda ndetse n'aba Godfather, avuga ko ngo yatanze ikirego haciye imyaka 3 abantu bamusebya bamuvuga, ariko ntihagire umuntu ugira ute umwumva umuha ubutabera. Avuga yuko rwose ashobora kuba yarabangamiwe n'uko nta butabera bamuhaye. Uko akomeza kubivuga ku mihanda, uko akomeza kubivuga agenda ataginga abantu batandukanye kuri Twitter, gukubitira umuntu wahise ufatwa yitwa Kasiye Pizzo n'umuntu witwa Kazungu Kabosi, bavuyemo bamusaba imbabazi banamusingiza. Rero hari liste y'abantu benshi, harimo ngo ba Godfather, kubivuga ku mihanda yuko ngo abo bantu bamuvuze, hakavugwamo na DJ Brian, biravugwa ku mihanda yuko nawe ari mu bantu bamuvuze. Mbese hari urutonde rw'abantu benshi cyane. Ariko niba mwumvishe ibiganiro Brian yigeze gukora hambere avuga ngo umu DJ ngo wirabura ngo wagiye ngo akagira ibyaha akora iyo ngiyo hirya ngo mu bihugu by'abaturanyi, ngo rwose bamajije kugira ute ngo shikarete barayikanira, bamajije kuyikanja ngo barajugunya. Mu by'ukuri Brian avuga uwo muntu ntabwo yigeze apresiza izina, yaravuze ngo ni umu DJ wirabura. Mu by'ukuri DJ Sonia niwe mu DJ wenyine wirabura? DJ Sonia niwe mu DJ wenyine ushobora kuba yashobora kuba yagenda kuvanga iyo miziki aho ngaho havugwaga yamwohereje mu kiraka? Donc mu Rwanda hari aba-DJ benshi cyane b'abakobwa, ariko sinzi impamvu turi guhuza ibyo bintu Brian yavugaga yuko ngo bakanjije shikarete yasha mu ryohe bakayijugunya, tukumva yuko ari Sonia yavuze. Ikindi, uyu mwandiko ukomeza uvugwamo umu DJ w'inzobe, abantu bose bagakomeza bavuga yuko ari Brian, ariko niba mubyibuka Furigisi ni inzobe, Cyusa ni inzobe, Fabiola ni inzobe. Ntabwo rero nzi impamvu abantu bari kuvuga yuko ibintu bya Sonia bikomeza umuntu bizamo, ushobora kuba ngo nawe ari mu bantu baregwa cyangwa bafitanye ikibazo, ashobora kuba ari DJ Brian. Ikindi mugomba kwibuka nuko ubu ngubu umuntu witwa Brian nawe ashobora kuba yareze ashobora kuba nawe yaratanze ikirego arega DJ Sonia. Ubundi ibi bintu kubera iki byazamutse aho Yago avuze yuko ngo Brian nadafungwa ngo atazagaruka, ngo natabona ubutabera. Donc kubona ubutabera kwiwe bishingiye ku kuvuga yuko ngo Brian ngo nadafungwa ngo azaba atabonye ubutabera. Mubyibuka yuko ibyo bintu byazamuwe n'ukuntu Yago yabivuzeho, ariko abantu bavuga yuko uyu Sonia na Yago baziranye, bashobora no kuba ngo barakoranye. Ubwo rero Yago yigeze no kuvuga yuko ngo Brian ngo nasohoka iki gihugu vuba hakajya Canada ngo atazagaruka, ko ngo azaba ari kugira gute, azaba ari guhunga. Ubwo bitunguranye nibwo umuntu witwa Brian yahise agenda muri Europe, agenda mu kazi, ariko Yago yari yavuze yuko ngo azajya Canada. Brian aragenda arakora, nubwo aracyari muri tour, arakomeza arakora, ariko yakora yagira. Yago yari yavuze ko azajya Canada, kumbe visa n'ubundi Brian akaba arayicaranye, ariko ikirakabonye cyari cya Europe. Abantu bakabibuza ati se kuki yavuze ko ari Canada, Brian agahita agenda bitunguranye muri Europe? Ibi bintu biri guhurira hehe? Ese kuki ibintu bya Sonia bizamuwe ari uko Yago abivuzeho, biri guhurira hehe? Ubundi tuvugishije ukuri, Brian ko mumuzi afite izihe mbaraga zishobora gutuma umuntu wese uri kuvugwa mu mwandiko mu mihanda Brian akomeza kugaruka mu majwi?
Yago birashoboka yuko hari abantu bashobora kuba banamuhemukiye, ariko nta n'igitangaza gishobora kuba gihari yuko Brian nawe ashobora kuba yagirirwa ishyari cyangwa se abantu bakamwanga bakamurakara kubera rega ibintu akora n'abandi benshi cyangwa ibintu ageraho n'abandi benshi barabyifuza nabo bakamugirira ishyari. Ninde uri mu mwandiko kwa Yago? Ni DJ Brian. Ninde uri mu mwandiko kwa DJ Sonia? Ni DJ Brian. DJ Brian afite izihe mbaraga? Afite ubuhe bushobozi? Ari ku ruhe rwego ku buryo abantu bose ari ubabangamira, ari we ngo utegura ngo ibitero, ngo utegura ngo uburyo ki bwo kuba ngashaka ngo kwica ngo Yago, ari we ngo wagiye ngo ari we ushobora kuba ari kuza mu mwandiko kwa DJ Sonia. DJ Brian afite izihe mbaraga? Afite ubuhe bushobozi ku buryo ibintu byose ari bubiza? Nyamara ibi bintu nibitarebwa neza dushobora gusanga ahubwo na Brian ashobora kuba ari guhohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko nta mwese nimutekereze, Brian afite izihe mbaraga, afite ubuhe bushobozi ku buryo ibi bintu byose ari gukomeza bigarukamo. Bishobora kuba nawe bamwifatira ku gahanga kubera ko yavuze ko ngo nawe nta muntu azongera kuvuga, bakamwifatira ku gahanga. Guys, abantu bashobora nawe kumugirira ishyari. Ninde wagiye buri mwaka muri iyi myaka ni ya Brian, buri mwaka Brian asohoka igihugu kandi ntabwo aba yagiye mu gihugu kimwe, yagiye ko DJ. Mu ba DJ b'abakobwa b'i Kigali ndetse n'abagabo, ibintu Brian uburyo ki Brian agendamo niwe wenyine twavuga yuko ibi bintu ari we biri kubaho. Kuki se watagambanirwa? Kuki se batamugirira ishyari nawe bakifuza yuko ibibi byamugera? Mw'abantu hano habamo ibintu byo kubirindurana, habamo ibintu by'amashyari, ariko biratangaje kubona rwose Brian akomeza kuza mu nyandiko y'i Kigali kandi atari we mu DJ wenyine w'umukobwa uba i Kigali. Ariko mw'abantu mwe imihanda ibamo ishyari. Ariko ikintu kimwe nabwira Sonia, niba Sonia yumva Brian bafitanye ikibazo, Brian mukure mu myandiko, ubwo Sonia urakuze uzi ubwenge na Brian azi ubwenge. Umwe yatanze ikirego n'undi atanga ikirego, beta yuko nk'abantu bakuru ntabwo ibibazo byose bikemurwa no kujyamo hariya kuregana. Inkiko ni ikintu kigari, ni ikintu kinini cyane gishobora gutuma haba ikintu nawe utatekereza. Mwicare mubiganireho, mubicoce, amahoro ahinde. Nimwishinge ko Brian ari kuvugwa cyane n'abantu benshi bakomeza bamujyana mu myandiko. Musabane imbabazi muri bakuru mukorana akazi, kubera yuko kuba yaravuze ngo umukobwa wirabura ntibisobanuye yuko ari DJ Sonia, kandi nubwo yaba ari we, hari ibyo baziranyeho nk'amabanga. Muri abantu bakuru mugomba kubiganira mugakorana nta mashyari mugirana. Bitabaye ibyo abantu bamwe, buriya Sonia ashobora kwibwira yuko Brian ari ushobora kugira gute kubigwamo, nawe agasanga biguyemo. Bose se batsindaguranye cyangwa bose nk'uko bareganye. Nka buriya Brian yamufunze na Sonia bakamufunga, n'ibyo byaba ari byiza? Cyangwa ukiza nk'abantu bakuru mwicare musabane imbabazi, ibintu birangiye bijye ku ruhande rumwe, kuko murakuze kandi murabizi neza yuko